wala. Okay, bu na maru Hamza yure. Babu bayi akin pogo ne mkusi ya Dave namla. Tinam da posi ni tinia. Tinam da zin hawe skasa wala nkina. Tinam bu moriya kan la lette pogo zina. Tu lette pogo mbego. Tinam ni siel anta highways. Tinam si. Mkusi ti muinam. Ha ka ba vati tabu nam neti pogo saga. Amika ya love way na bo. Nana, ba pela se phone na matse ya. Namadu Hamza sana kagosi dene be office man okay. The people are really annoyed about what happened yesterday, the military brutality, what the military did to them. Office sawana police station they are annoyed about what the military did to them, pouring their food, picking their phones and money. Some of them took their money, their mobile phone. Up till now, they cannot get their mobile phone if they are calling is switch off. Some of them have been calling and it's on call waiting. Imagine a soldier picking your phone and you are calling and it's on call waiting. It is very, very worrying to them. Your comments, share this video, share this video. Boku Municipal, they are marching to the MC office.
sola. Na. Ba mal fo bo ka fo pass de na ne to kwere kanga. Aye ba sa kare ko sa. So ko ndali. Basa sam fon la ko. Kom basa ba pa fon la on le sam. So. Mama sana ba ko bota ni ko man penya. Ba o. Bo tunu ka ba no ke. So tikem tu. Iba no kon sana bo tunu. On penya. Mama wana la. Mama wana la. Ma fila ka ba po wana la. Phone da manta bupunga la phone na milongo ya phone. Ko ba war sa yiwa. Mas usa puyiri puoto ko. Te sabo ko. Kan to mo ba la ni o kenga no ni ne pa maten. On pa yo ko tano ka ba kan luru. Ba ba buoto yiwo. O bo pompia ka ba buoto yi ne male. O pa nyene ba o. Se sabo ko yo yi pa ko ngo se sabo. Ko ngawe. Ko zan ka ba ro ka ro kin pe sa ken ka ba ri. Wana yi be. Ba yo o tom tomba. O mo no mal ko we ni ko ri ka zat ka po so janam dolo be. Be bwana bro ne va go teken nzot ka so yanam dolo nkaro hale teken palo sia bo ka fa fonda ora obis ko la mor ka pa ko la si oningbina ka fa fonda wa ki bo pokulin na te sakelek den ane komanda kana kababu na kabati Metro TV ko yali highways la resa ane dini mukanir patonga ta kabankena ya kolomba sampala kare ka bansa bono so mo bo so tene mesa mal bupunga o sa pala ma ni ningina la tasa o sa mal video bakena jana mai rin ko se be me mando man ben yem cousin lara garno ti ko no ko waila ko mai manuga man ya ka ko ya ka ya ka nuga wa hal dina me la ti so ba se ko ka wa man bi eti bakena ti le sala na la ko ti le lo ko ti ka fuka wo ko ligida va ti te bule ba ko tur le gala wusa ti wor ba o ligida wusa ale fana fafal fo ka ko sawa ma de ka ya yida man po yida ban kenga ba ko pia bi de sisi ba yin sisi ba ko wona la mbe sto la ko ba wona la wa ko so ka bi la ko man yim ma da kena wo ka wai palen ka so ko ma man na kena kena ko si ba man ba yi wai ba bu on na ka wo on pa budim on fon semme o ke piese de moto na ba ni ka ite ke yo ba mo na ka ma yan ta kena o sa pa ke yo ga bu kan ka ba so bu ge ko par ka na ko mbu la wa man ku so sa ka so to so mene bon ne mezi so nana kanga baba tese ya phone na ma ligri na ma balepse tese ya ba va man tabul la matane man tabul la ma je so ka bi sa ko ko ra namba ataka ba vai bes ne phone na nana kanga ba yele ba mo tibu na ma ken ya ne be phone na te po mi ka ba bo re te ka va ta ka te mi ka mo ke ya ko mo ro fo men mo ro so ke boda Amadu Hamza mal bo tese Amadu Hamza yina yo te lar ban bor ka wata tete ka pale te yale na ko saz no wan police mor zaba be wan police no ko saz no gomma mor zaba ka ba basuore te se so janam ka kena yom botana ko tana me songo do wan police ka te bare te bange te no wan police ko saz no gomma la mor zaba be ko saz no wan police mor zaba be okay amatra me bo te bangi silia tuna mfini hawe saka kazi na nana ba yetu domba temore sto temore palo da pala kana be da temore palo santa be da temore palo da korogunda kala duru wai kazina ni wani yuma pitala tekindi anon palo zini ka va mo palo ka fadaran kani ano yokena da za bu wasu kana o to ma to busu bange temore palo ni be kale wani ba tiara zini koromya takina zini hawe sa dina kai turu mda be kata zini ka zina kina me turu la takina zini no zuguna Busagala, to pongo duo sina, to kudu bego, awen na po hawe, atisina pomanda. De ya ane bogna, suguran bogna ba yale tiya. Mor palo lo kanga. Le mena ni amale ni ya palo ya tinu kusia. De na ruo sina na ruo bego. Ka soja na mba iba kena pasaba. Ba ko iba kena mal bogna denge mzilu bise. Ba ya kena pasaba, ina me kena gonga ba la pasaba. Ina mo gonga ba la pasaba kulimia. Kena me gidu sud ka fata. Bobby Siba Zoot Kafara. Yes, Basur, Kafana, invite the Paraka to think about Bota Katurusa, come out of space now, come from phone number. Bana Robert Salaka Kasoja. Kabay, place for you. Banking Sabin, Gorilla Kim Park, the Sanga Zulu Quano Beef, Kabayali, or Bosonga Kaurum, Zopo Rogon, Kobit Kabasutu regular. Bana one pretty bad Soja.
So the post here take me. This is Boku Municipal. They came and then, unfortunately enough, the MC for Boku Municipal, Ahmad, and then young. Yesterday, military men invaded Iboku, a place called Highways, and beat civilians, poured their food, took away their mobile phone, took away their monies, and up till now, some of them cannot get their monies, their mobile phone, and they are very, very worried. So they are calling on Amadou Hamza, who happens to be the municipal chief executive for Boku Municipal Assembly, to quickly retrieve their monies, retrieve their phones, retrieve all their materials, their cooking utensils back to them. And some of them are saying that they are giving him 24 hours to do that. If not that, they will do vote of no confidence for the MC of Boku Municipality. For the military are here to bring peace, but not here to cause more pain to the civilians. Thank you. I will still be following the story. Whatever, I will update you. Whoever mpiasi be go. Bokten Pampo no ana ne sueska